Dipu manja KCS zone ke pater pipon Ingdeng thomke prahini zonal karbi youth festival katalonji aphan kisi ke dangbom langsoliat sports complex along prenibhai trogarni Dipu manja KCS zone adilung atum kahumri dam Dipu manja KCS zone maipu sarthe ingti ke jalin along chunpang Rajendra Teron pen chenglok abarim chunbang moneswar la pen kapre Dipu manja KCS zone ajabang atumta chutongro Lasuk kahumri da mahud rong aje katalonji achatai ki kim kerang bom la pen unit pen kebang honsere tuma phan kapadoji apoha ki kim kerang hai hui tame langdam lo Lasuk halada ki kim kerang mate kapre asai ki klema tuma phan chitong te kangsi ko PPC ki kim nang ji la pen ko sonse ki kim kerang nang ji alam hai hui tame than te kang lo Laso phi mai phu sarthe ingti ke jalin Dipu manja KCS zone adilung atum kilun ke kan kachar libom Inglong ke hai KCS unit atum along tame paledam se birta hai hoi endam Laso hut mai phula pen chunbang atum pen kapre ga rong pen kebang ki kan ke charli dun bom atuma phan aning pathe te kang Lason si theso ali KCS unit atum along tame arnitilia por malom humri dam pen kadok kawe alam sing ki je than te kang lo la pen kacharli pa meji phan aning parum te kang Nikang samapor mijunga hawar kasar terang arong along kedo along le Dipu manja KCS zone aphan ke pekji po adim along tame humri dam se langdam Dipu manja KCS zone atum aning kan wang hawar kar bi sunim so ronga je katalon aphan kithir thip adim ka vedera jok kasik sak pen kapa jok je aphan si bangalong le langdam lo pen halada kedo aja kong kedo tuma phan tame chitong te kangsi chingki than te kang News report Karbi Anglong Live